Igitondo cyiza ku badukurikiye mwebwe mwese muri mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahere twihuse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urukiko rwemeje mu buryo budasubirwaho ko Bwana Faci cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwemeje intsinzi ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 20 ndetse ni 21 Ukuboza 2023. Ni icyemezo cyafashwe ku itariki ya 9 Mutarama 2024 nyuma yo gutangaza ko ikirego cy'umukandida Theodore Ngoy n'umuturage witwa Ernest Mpala David gisaba ko amatora ateshwa agaciro nta bihamya kigira. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri RDC Seni yatangaje ko amajwi by'agateganyo igaragaza ko Felix Tshisekedi uhagarariye ihuriro Union Sacrée yagize amajwi 73.34% akurikirwa na Moise Katumbi wagize amajwi 18.8%. Bwana Martin Fayulu aza ku mwanya wa gatatu ku majwi 5.33%. Nubwo Ngoy ndetse n'uyu umuturage bari basabye ko batesha agaciro amatora, ihuriro Union Sacrée rya Perezida Felix Tshisekedi ryo ryatangaje ko yabayemo umucyo bityo ko rukwiye guha agaciro ibyatangajwe na Seni, komisiyo yigenga amatora. Ku itariki ya 8 Mutarama 2024 uru rukiko rwumvise iki kirego uruhande rwa Tshisekedi narwo kandi rugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko nta kibazo cyabaye muri aya matora. Nyuma y'icyemezo gishyigikira amajwi yatangajwe na Seni, biteganyijwe ko Perezida Tshisekedi azarahira kuyobora manda ya kabiri ku itariki 20 Mutarama 2024. Ni Tshisekedi rero watsinze amatora. Mbere yuko atsinda amatora mu bikorwa byo kwiyamamaza, ni kenshi yagiye agaruka ku Rwanda arushinja ko rufasha umutwe wa M23, avuga ko mu gihe arimo atsinze amatora azasaba inteko ishinga amategeko ya Kongo ikamuha uburenganzira bwo kurasa muri Kigali cyangwa se bwo kuba yafasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akagira uburenganzira bwo kuba cyagara mu mujyi wa Goma kikarasa mu mujyi wa Kigali imbere mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko ashinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 ikaba rero yarubiye imirwano aho imaze igihe kitari gito irwana n'ingabo za Kongo, ndetse kandi Kongo ikaba yaritabaje n'ingabo za SADC zo muryango w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati kugira ngo bize gufasha iyi Kongo guhangana n'uyu mutwe wa M23, ndetse ingabo zamaze kugerayo South Africa, Tanzania ndetse n'igihugu cya Malawi. Bakaba bakomeje gufatikanya na FRDC FDLR yiganjemo abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'imitwe yiswe Wazalendo. Abo mbere rero akaba ari barwanya M23, ariko kandi nta kintu bari bakora kugeza magingo anga. Tshisekedi koko azasaba inteko ishinga amategeko ko yamuha uburenganzira kurasa mu Rwanda. Bizagenda mute mu gihe yaba atangije intambara ku gihugu cy'u Rwanda? U Rwanda ruriteguye nk'uko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Ronald Rwivanga ni Brigadier General ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bagiye babigarukaho mu bihe bitandukanye, bati icyo nzakora cyose, ati icyo mparanira cyose nuko abaturage b'u Rwanda batekana cyangwa se bagira amahoro arambye. Uwo ni Perezida Paul Kagame, akaba ari umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, na Brigadier General Ronald Rwivanga ati twebwe ati tugomba kumusubiza mu buryo bwa gisirikare, ati twebwe duhora twiteguye, ati n'ubu ngubu ku mupaka ingabo z'u Rwanda ziba ziri tayari ziteguye ko isaha n'isaha rushobora kuba rwakwambikana. Reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaherekeje umwami wa Jordania wasoje uruzinduko rwe i Kigali ku munsi w'ejo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasezeye ku mwami wa Jordania Abdullah wa kabiri wasoje uruzinduko rwe rw'iminsi igera kuri 3 yagiriraga mu gihugu cy'u Rwanda. Umwami wa Jordania Abdullah wa kabiri bin Al Hussein yageze mu Rwanda ku cyumweru tariki ya 7 Mutarama 2024. Uruzinduko rwatanze umusaruro kuko ibihugu byombi byasinye amasezerano mu nzego zinyuranye arimo n'ay'ubutwererane. Amasezerano yashyizweho umukono ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri, abufatanye mu buhinzi, ubucuruzi n'ubukungu, ndetse n'ajyanye n'ubutwererane mu rwego rw'ubuzima n'ubuvuzi. Yiyongereye kandi ku yandi mu ibihugu byombi bifitanye arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo ndetse n'ubuhinzi. Mu ruzinduko rwe umwami Abdullah wa kabiri yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali, yunamira inzirakarengane ziyashyinguye. Yasoje uruzinduko rwe ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 9 Mutarama 2024 ubwo yavaga mu Rwanda yaherekejwe na Perezida Paul Kagame ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X, umwami wa Jordania Abdullah wa kabiri bin Al Hussein
yashimye ikaze yahawe mu Rwanda n'urugwiro yeretswe n'abanyarwanda. Perezida Paul Kagame nawe yifashishije urwo rubuga amusubiza ko byari iby'agaciro kumwakira mu Rwanda. Agize ati warakoze muvandimwe wanjye nyiricyubahiro umwami Abdullah wa kabiri. Ati byari by'agaciro kubaha ikaze mu Rwanda kandi turagushimira kudusura. U Rwanda n'ubwami bwa Jordania dusangiye indangagaciro n'inyota y'iterambere byubakiye ku mahoro, ubutabera ndetse n'umutekano. Perezida Paul Kagame yavuze ko yiteguye kubakira ku biganiro bitanga umusaruro agiranye n'umwami Abdullah wa kabiri mu gushimangira umubano n'ubucuti biri hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Yakomeje agira ati niteguye kubakira ku biganiro by'ingirakamaro twagiranye kandi tukarushaho gushimangira umubano wacu n'ubucuti hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Umwami Abdullah wa kabiri kandi yagira uruzinduko mu gihugu mu gihe u Rwanda rwitegura gufungura ambasade yarwo muri Jordania mu murwa mukuru Amman. Ni byakomeje kugenda bigarukaho mu yandi makuru rero azindutse avugwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo ku munsi w'ejo twanakomeje no kugenda tunabigarukaho muri rusange, aho twababwiraga ku bijyanye n'umufasha wa General Mubaraka Muganga. Akaba rero yaranyomoje amakuru yavugaga yuko ngo yaba yarahunze igihugu cy'u Rwanda agahungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Arizona, ariko kandi ibi byose akaba mu by'ukuri yabihakanye cyane. Gusa mbere gato yuko tugera kuri iyo nkuru, reka tubanze duce mu gihugu cy'u Burundi gatoya mbabwire icyo amakuru ava mu rukiko cyangwa se mu butabera agaragaza. Nuko Bunyoni wahimbye perezida ngo ni Vuvuzera yamaze kujurira. Ku itariki ya 2 Mutarama 2024 wahoze ari igihangange mu gihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ufunzwe burundu muri gereza ya Gitega yajuririye ku rwego rwa kabiri rw'urukiko rw'ikirenga. Mu ntangiriro zo Gushyingo 2023 nibwo Bunyoni yakatiwe n'urukiko rw'ikirenga igihano cyo gufungwa burundu ari muri gereza nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no kwica umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yahanishijwe igihano cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo umugambi wo guhirika ubutegetsi, kugerageza kwica perezida wa Repubulika ndetse no guhungabanya umutekano w'igihugu. Kwica perezida Ndayishimiye ngo byari gukorwa binyuze ku mupfumu wo muri Ruyigi bakoresheje uburozi. Gusa uwo mupfumu ngo Bunyoni yarangiwe n'umunyamakuru witwa Bob Rugurika ngo ntiyigeze atumizwa mu rukiko yewe n'uwo munyamakuru. Iburanisha ubushinjacyaha bwashinje Alain Guillaume Bunyoni kwita perezida Ndayishimiye Vuvuzera mu gihe ngo Minisitiri w'Intebe Ndirakobuca Gervais yamwitaga impene cyangwa se ihene mu Kinyarwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Vuvuzera biri mu butumwa bwa Alain Guillaume Bunyoni na Bob Rugurika, ibyo Bunyoni ahakana akavuga ko atari we wabyanditse. Mu byo kwita Minisitiri w'Intebe ihene yavuze ko babikuye mu butumwa bwo muri telefone y'umugore we kuko ariyo mvugo ngo bashimye kumwita, kuko ngo Ndirakobuca yigize ngo kubagemurira ihene iryoshye. Amakuru umuseke ufite avuga ko Bunyoni yireguye avuga ko bahisemo kwita impene Minisitiri Ndirakobuca mu buryo bwo kuzirikana uburyohe bw'iyo hene yabagemuriye akiri umutegetsi ukomeye cyane. Mu bindi byaha yahamijwe harimo ibyo kwigwizaho imitungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no guhungabanya ubukungu bw'igihugu. Urukiko kandi rwategetse ko imitungo ye ihita ifatirwa inzu enye n'izindi nyubako, ikibanza ndetse kandi n'imodoka 14. General Alain Guillaume Bunyoni yaburanishijwe n'urukiko rw'ikirenga muri gereza nkuru ya Gitega Centre, afungiye nyuma yuko yatawe muri yombi muri Mata 2023 afatiwe muri Bujumbura Rural araye ari bwuzuze imyaka 50 y'amavuko. General Guillaume Bunyoni areganwa n'abandi bantu barimo Colonel muri polisi Desire Uwamahoro wakatiwe gufungwa imyaka 15, umukozi mu rwego rushinzwe iperereza Destino Samuel Bapfumukeko nawe wahanishijwe gufunga imyaka 15. Abandi ni Melchiade Uwimana wari umuyobozi mu nzego z'ibanze wakatiwe gufungwa imyaka 3. Isaac Vaniganinzigo wari umushoferi wa Bunyoni wakatiwe gufunga imyaka 3 na Kome Niyonsaba umwubatsi w'amazu nawe wakatiwe gufunga imyaka iterera kuri 3. Urubanza rwarimo umushoferi wa Alain Guillaume Bunyoni witwa Didas Giraneza wagizwe umwere n'urukiko rw'ikirenga. Placide Gatoto mwunganizi mu mategeko wa General Bunyoni yavuze ko urwego rwa kabiri rw'urukiko rw'ikirenga rutarabaha igisubizo ngo rutegure igihe cyiburanisha mu mizi.